Хайыр эфирде нетиже программасы бүгін январьдан 10 студияда сілерімен Шевкет Аматуллаев селемлайым. Апсте тұтылығы олымдыр. Бөле Қырым-Татар Фали Дембекиров апсте қалдырылғанны изатлай. Бүгін Қырымның юқары Рус махкемесінде о апсте тұтылмасына қаршы берілген шикайет бақылды. Ағыр қаста ұлған Дембекировны ишғалжелер Силаве патла фалетлеріні сақлап ташығанында қабатлай. Бекировны махкеме салонына кеттірмеділер. О Ахмеджет СИЗОсында видео бақвастасынен иштирак етті. Ишғалжелер Дембекиров имайжилерінің избатларына козогыны алдымы мұхбірлеріміз тариф ете. Меджетте ишгалжилерінің юқары махкемесі янына яғмұрға бақмайып 50-ге яқын инсан келді. Ләқайт олмаған инсанлар Қырым-Татар миллиар екетінің фаали Дембекировға қол тұтмаға істей. Оны ишгалжилер декабрде ишгал етілген Қырым иле меморийсін ырында яқалады. Топланған инсанлар Бекировға низбетін қабат удырылғанында емин, оның апысты тұтылығыны инсаниетсізлік деп сая. Махкеме салонына келгенлерінің епісіні ибермеділер. Эдемаға озы қадыларнен тек СИЗОдан видео бақвастасынен қонышып болды. В каких условиях сегодня находится и содержится Эфрем Бекиров, все, в том числе и его сокамерник, говорят о том, что в таких условиях он может не выдержать. Не может выдержать человек здоровый, а здесь инвалид первой группы, у которого произвели операцию по шунтированию, у которого предстоит дальнейшая еще операция на сердце. Эдем Бекиров ағыр хаста. О бірінші группа сақаты бір аяғы кесілген, шекер ве юрек хасталығын чекіші. Кешкен сені юрек операциясыны кечірді. Ақрабасы айтқанына көре, о даими екімлерінің незаретінде бұлынмалы. Апысты есе тебе ярдым берілмей. СИЗОда озы ярасыны сара, сағылығына зарар кетіре берген ашашамаға мечбур. Перевязочный материал мы ему передали, но вы же представляете, да, что такое камера, в каких условиях. Это камера спецблока, то есть если мы каждый день перед тем, как утро начиналось, он кварцует свою комнату, там в ванную, да, где он делает перевязки, каждую марлю мы гладим, проглаживаем, то есть этого там сейчас нет. Да? У него мало того, что у него еще забрали протез и костыли. То есть он практически не передвигается. Он всегда находится на одном месте. Благодаря Руслану Трубачу, который также находится с ним в камере, чухстава у нас огромная, потому что он ему помогает передвигаться. Адвокатлар Эдем Бекиров бөле шарайтлерді тұтылмасы сағлығына зарар кетіредей. Бұны избатлаған весиқаларны да бере. Камерадаки шарайтлер Бекировның өліміне кетіре біле. Есть справка в деле врача-психиатра, который полагает, что состояние здоровья Эдема Бекирова удовлетворительно, и он может задержаться в следственном изоляторе. Защита представила на 87, по-моему, листов медицинских документов о том, что у него есть ряд диагнозов, по которым нельзя содержать в следственном изоляторе людей с такими болезнями. Ишгалжилер махкемесі Бекировның имайжилері азарлаған избатларны козугыны алмады. Бірінші махкеменің қарарыны күчте қалдырды. Эдемаға февральның 11-не қадар СИЗОда тұтылacak. Özleri sami себе противоречат. Özleri айтады. Бір şey yok, недоказуемо. Құры лaf, құры сөз. Все. А özleri шынчықмен мұтлақ дедім шыны. Яқшы болып шыққажақ суға. Решение Верховного суда было прогнозируемо, в принципе, для нас, как защитников. Но мы надеялись все-таки, что все доводы, которые мы указали и высказали, и обоснование того, чтобы изменить все-таки меру пресечения в отношении моего подзащитного, не были приняты все-таки Верховным судом. Постановление Киевского районного суда 13 декабря оставили в силе. Ишғал етілген ярымадада Қырым-Татарларға низбетін махкемелер сықсық кечеріле. Ишғалжилер чешіт түрлі қабатлавлар уйдыра. Ишғалжилерге бойсунмаға істемегенлеріні жезалайлар. Бүгін Харьков Акмеджит yolunda onlarca insan yazuvlı şarlarından çıkıp, епісі siyasi mabüsler bu sırada Эдемаға azat etilmesini talap etti. Maşna ayдавчылары митинг iştirakçilerine kol tutkanını bildirip, signal berip geçeydi. Эта российская машина просто-напросто затоптать хочет честных и хороших людей. И просто-напросто не дают жить крымским татарам, не дают свободу слова. И Эдем, Аллах салах наверсет. Я хочу, чтобы ты был на свободе.
Сердце болит не только у крымских татар, но и у нас, украинцев, потому что мы одна семья, один народ. И поэтому мы будем выходить на эти акции, мы будем бороться за всех политзаключенных и за Эдема в первую очередь, потому что его ждет только смерть в этих застенках. Кырым татарлары Бекир ве Дигир кырым татар фаалиялары азат этилежегине үмүт эте. Ләкин олар не вакыт сербест олачагына адвокатлар беле тахмин этип боламай. Якын вакытта Имаянын яны усулларын кыдырачаклар. Милена Амиди, Заман, АТР. Ишгалчылар берлі Қырымлы адвокат Эмиль Курбединовны адвокатлық ішінден четлештірежек ола. Русияның адлия назирлігі Қырымның меркези адвокатлар коллегиясына Курбединовны өз азалары сырасындан чықармаға талап еті. Себебі экстремизм тешвиқатында қабатлануы бойынша екі мемори дава олды. Курбединовны иштимаягда пайлашқан язысы үшін екі кере қабатлап жезаладылар. Адвокатның сөздеріне көре Русия адлия назирлігі уйдырылған давалар бойынша яқаланған Қырым татарларына имайы еткені үшін оны адвокатлық статусындан марум етежек ола. Курбединов истегі адвокатлар коллегиясына терке етмейжегіні білдірді. Адлия назирлігінің талабыны есе шикает етежек. Если председатель коллегии нашей не предпримет каких-то попыток по поводу моего исключения, то всю коллегию они будут ликвидировать. Это, здесь десятки людей работают, здесь стажеры и так далее. В который раз мы убеждаемся, что законодательство России по экстремизму и терроризму используется очень активно как инструмент борьбы с адвокатами и активистами. Это очень опасный прецедент, когда любого адвоката лишь по административной статье можно просто вот так вот исключить. Если меня исключают из коллегии, то меня уже в другую коллегию никакую не примут, потому что из любой коллегии Минюст будет требовать меня исключить как экстремиста. Исмаил Рамазанов Ханизбетен Джинайдаваны тоқтатып экстремист ве террористлер жетвелінден чықармақ. Адвокат Алексей Ладин Русияның таққат комитетіне дава бақылмасы тоқтатылмасынан бағлы мұражат йоллады. Чүнки кеченлері Русия Джинай кодексіне кірсетілген денішмелерге көре Рамазановның әрекетлері Джинайет дегелде ең чоқ мемори қанун бозылығы кібі таныла біле. Привлекать к уголовной ответственности по этой статье можно только если ранее человек был привлечен к административной ответственности. Соответственно, так как Исмаил Рамазанов к этой ответственности не привлекался, то в его действиях в настоящий момент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отсутствует состав преступления. И однозначно нет других вариантов последствий, как прекратить уголовное дело. Сказали в течение 2-3 дней какой-то ответ, надеюсь, положительный для нас, будет отмена уголовной статьи. А дальнейшая судьба я уже не знаю. Возможно, будет суд по поводу административных каких-то решений. Ишгалчылар Исмаил Рамазановны кечкен сене январынан 23-нде тұтты. Евінде тентув кечірділер. Анда санки Силявия патла фалетіні тапқанлар. Адвокатларының сөздеріне көре патла фалетлеріні тентув кечіргімеге келген гелер озлері кетірген. Рамазановны 2 мадде силя сақламасы ве экстремизм тешвиқатында қабатлап СИЗОға ташладылар. Ярым елдан евапсыны кечірділер ве силя сақлама маддесі бойынша жинай даваны тоқтаттылар. Ләкин силя қайдан келгенні ойледі аңлатмадылар. Америка Бірлескен Девлетлері тарафындан ава незареті. Американың арби учағы Қара Денізде олған вазиетні незарет еті. Эсасен Қырым ялысына Русияның ұжымжы гемасы кечірілгендір. НАТО Қара Денізде руслар Украин деңізжелеріні есір алған сон вазиетні өз назаретіне алмаға тырыша. Поведігер хаберлер Невбеті келев қамызда. Кырым ялысында ава миссиясы. Туневин Америка Бірлескен Девлетлері арби ава куветлерінің учағы бір қачса девамында ишғал етілген Кырым семасында учты. Ақяр янында учақ ялыға 46 километр месафеде якынлашты. Бұнен берабер америкалы учақ сөзде Русиядан сынырны кечмеді. Тамам бұл вақытта Ақяр тарафына Тамерге Североморск рус гемісі кетеді. Америка Қара Денізде вазиетні фаал шекілде Кырым ишғал етілгенінден берлі незарет еті. Кешкен сене ноябрьнің 25-інде Русия уч Украин гемісі 24 денежіні есір еткен сон вазиет феналашты. Сон кекері Америка Бірлескен Девлетлерінің арби учағы ишғал етілген ярмаданын территориясыны кечкен сені декабрьнің сонында незарет етті. Керич боғазында гемелер қатнавына авто сонына жы тоқтаттылар. Бұның себебі бір саниеде 15-18 метр суратында Женюби ғарби елдір. Бұақта Росморечь флотта білдірділер. Синоптиклер айтқанына көре, Қырымда күчлі елні яғмырны вепусыны кетірген суық циклон юз берді.
Өлім yolu. Işgalciler Kırım'da Kurgan Tavrida yolu qar yağan son taylaqqa çevirildi. Aydavcılar 1 saatda 50 kilometr ziyade suratda yürüş tehlikeli dep şikayet etti. Yolunu bir kimse temizlemey, buzlavuk sebebinden maşinalarını karşı yola alıp taşlay. Buzlavuktan gayrı, aydavcılar yolda yakarlık noktası, tükanlar ve kenef yokluğuna şikayet etti. Bundan gayrı Tavrida yolunda ata yol işaretleri yok. Natalya Barska, Zaman, ATR. Esir alınған Украин деңізшілерінің ақрабаларынан Одессада Юқары Шорада инсан ақлары векілі Людмила Денисова көрішті. Esirler насыл азат етіле білгенні мұзакер еттілер. Көрішівге Қырымтар халқының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсінің муавин Ахтемчей Гоз ве баш штабының темсілжілері барды. За останню інформацію, яку ми отримали від адвокатів, до хлопців фізичних ніяких фізичного насилля не приймається, але вони завжди перебувають під тиском психологічним, моральним. Але хлопці тримаються, ми віримо в те, що вони всі будуть триматися цієї спільної позиції, що вони є військовополоненими. Что касается дальнейших действий, то впереди у нас предстоит, безусловно, продление срока следствия и продление срока содержания под стражей. Это состоится во второй половине января. Мы ожидаем, что это произойдет в период с 17 по 23 января. Продление будет проходить в Москве, в Лефортовском суде. По моей информации, все моряки будут непосредственно привезены в суд. Скорее всего, суды займут несколько дней. 24 esir dengizchi Deral azat etilmesini Rusiyadan Avropa Birligida talab etdi. Mezkur bayonotni Avropa Birligining tish ishlarida maslahatchisi derish etdi. Bunga beraber u qonunsiz tutilgan Edem Bekirov, Pavel Grip ve diğer siyasi mahbuslar azat etilmesini talab etdi. Євросоюз знову повторює, що всі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові та в Росії і члени екіпажу суден, захоплених Росією 25 листопада, мають бути негайно звільнені. Міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний, вільний та безперешкодний доступ на Кримський півострів. Рухи ве арби сияси галебе. Боле Украина президенті Петро Порошенко Украин деңізшілерінің ноябрьнің 25-шінде Кереч боғазындан кечежек интылуына адыландырды. Бұл интылуыдан сон Русия өз тежауызыны ачық айдын костеріп, яваштан Азақ деңізіні ве Кереч боғазыны запт етіп оламады деді. Деңізшілер азат етілмесі оғырында көрешмек үшін украинлеріні бірлешмеге чағырды. Ми не дамо здійснити ні окупацію Азовського моря, ні окупацію Керченської протоки, і реакція світу ще раз засвідчила. Світ з нами. І за агресію Кремль буде платити високу ціну. І настане день, коли ця ціна точно виявиться непідйомною для Кремля. І ми повернемо і Крим, і окуповану частину Донбасу. Екі ел Иран түрмесінде тұтылған Украин деңізшісін евіне қайтардылар. 2016 сенесі о Иран гемесінде çalışmak үшін аңлашма имзалады. Қаста olған анасы тедавиленмесіне пара қазалмақ үшін деңізге кеткен. Бір елдан оны иранлы матрос деңізжіні өлімінде қабатладылар. Андрей Новичков насыл азат етілгенні мұхбірлеріміз тариф ете. Саба саат 8 Борисполь ава лиманы. Журналистлер Техран, Киев сеферіні беклеп тұра. Иран апысханесінде 2 ел тұтылған Украин деңізшісі Андрей Новичков евге қайта. Журналистлерден ғайры вип-салонда бір кімсе yok. Андрей тыш истиғбара тыш ішлер нәзірлігі хадимлері ве омбудсмен озғарувында чықа. У азат олмасы үшін оларға ве шахсен Украина президентіне миннетдарлық білдіре. Айтқанына көре озыны яқшы дуя. Затримали на пароходе, пришли, попросили выйти, сказали, что едем в гостиницу, снимают с парохода. Завезли в суд, завели в кабинет, сказали убийца, пошло. Все, вывезли, закрыли, посадили. Оны санки Иран деңізшісі Новичковнен олған давадан сон өзіні суға ташлағанында қабатладылар. Иранлының жеседіні тапмадылар, Украинлыны есе өлдірівде қабатладылар. Новичков қабатсыз олғаныны таздықлаған избатларыны махкеме қабыл етмеген. Украина деңізшісі өлім жезасы Асылов тәлікесі алтында бұлынайды. Украинлы шудаваны қатырламаға істемей, қабатым жоқ дей. Это специфика ихнего народа. То есть, скажем, шаги, предпринятые без обдумывания,
подвергающие жизнь максимальному риску, не всегда выходят нам бесплатно. То есть человек, который выпрыгивает за борт на ходу в холодную воду, не раздумывая, я считаю, что таким точно не место в море. 2 ел девамында Украин денизчисinin азат етуі оғырында файлер, меморлар, велчілер іш алып барайды. Денизчі ата ашылық гревіні башлатқан еді. Андрей Новичковны насыл азат еткенлерін істікбаратчылар гізлей. Тек о Иран жасусына денештілгенін айталар. Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше туди, о 12-й. Навіть раніше, ніж Андрій? Так. А коли повернувся? Сьогодні о 12-й ночі. Одессада Андрейны onun 82 yaşında bitası bekley. Оспанлар ақында денежде чөк айтмай. Сначала домой, а потом посмотрим. Заработать надо. Надо немножко долгов раздать. За 2 года поднакопилось. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Мустақил Украинанын бірінші президенті Леонид Кравчук 85 жылық юбилейіні қайдеті. Доған күні о акимиет аққында бірінші серілевалы кітабыны тақдим етті. Кравчук кітабында ачық айдын акимиетіні тенқит ете бұл сырада озынды ұнытмады. Украина насыл мұстақиллікні елде еткені аққында тариф ете. Кравчук доған күні не аққында арзу еткенді айтты. Украинанын бірінші президентіні хайрламақ үшін инсанлар sıраға тізіле. Леонид Кравчук күлімсіреп насыл 85 yaşında фаал ве сағлам olmasını тариф еті. Я рухаюсь. Життя – це рух. Я цілий день рухаюсь або тілом, або головою. Я займаюсь в силу спортом. Хожу в зал, спортивний зал. Да. Хожу по вулиці, у мене 2 собачки, я 1,5 години вранці і 1,5 години ввечері на вулиці гуляю. Оз доған күнінде Леонид Кравчук акимиет үшін бірінші серлевалы кітапны тақдим еті. Кітабында Украина акимиетні тенқит еті, озыны де ұнытмады. Можу тільки сказати точно, що найбільше там персональних, набагато більше відвертих оцінок, ніж було це раніше. Ви побачите переліку прізвищ людей, які, я думаю, з великим інтересом прочитають про себе. Це не просто спогади. Тим вона відрізняється від інших, що, знаєте, мемуарної літератури, де пише, що я був там, де в вигляді щоденників. А тут просто аналітичний всяких, кожен конкретний крок у житті нашої країни, нашого суспільства, він висвітлює, дає цьому аналіз і перекидає, повторює, так сказати, погляду майбутнього. Леонид Кравчук Украин саясетінде енді 50 ел. О Советлер бірлігі бербат етуі ве Украинаға мұстақылық берілмесіне қол тұтқан инсанлардан бірі. Базлары оны Украина мұстақылығының тешкілячысы деп адландыра, дігерлері 90-шы сенелерді инфляция ве Русиге Қараденіз флотыны бергенінде қабатлай. Ос президент мұдетіні Кравчук соның ажы кечірмеді. 1993 сенесі озек селядан ред етулігі Украина жематыны екі қысымға бөлді. Бұның үшін о мұдеттен евел салявларны илан етті. Салявларда Леонид Кучма енді. АТРге берген изатында Леонид Кравчук Украина анаясасына Қырым статусы, Қырымтатар милли территориаль мұхтариеті тешкіл етілмесінен бағлы, денішмелер көрсетілмесіне оз мұнасебеті ақында айтқан еді. Қырымтатар мұхтариетіні 1996 сенесі қабыл етмек керек еді дей. Приймаючи Конституцію і розділ щодо Криму, ми знаємо, що це приймається не на сьогодні. Ми знаємо, що це не буде завтра. Ми знаємо, що потрібен буде певний час, щоб повернути Крим в систему життя України. І тоді цей розділ Конституції запрацює на повну силу. Сьогодні мають закладуватись цеглинки майбутнього Криму. Леонид Кравчук девамлы яшайыш ве саясет yolunu keçti. O 85 yaşında onun en büyük arzusu Ukraina bütünlüğünden bağlı. Перше, я хотів би перше, щоб всі були здорові, мої близькі, мої друзі, і щоб була здорова Україна. І щоб я завтра проснувся, і мені подзвонили мої друзі, сказали: Леонід Макарович, війна закінчилась. Я навіть слів не можу знайти, як би я танцював. Виктория Аблязова, Никита Проскурин, Заман, АТР.
Будаққада нәтиже программасы сонуна келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім ве дайыма атайырлы олына скорыш кенже.